Sengkhasi Student Union, West Khasil District Unit, menta kasngi kelathang ka kot kendon an CAA, hasor nongston, kum kadak ban penpau kijing persya, halor kajing temu penteri kamno ke sorkat India ya ka an CAA. Nakliang jong keseng kala yo ruban penlong kijing lang belengkot hanon ba, hakmat ke office rekam jong keseng, hak bakin nanglam jong keseng kala penpau bakin pediang ketika an ban kenteri kam apa kejela, bat keseng kan ya kundo yabdo im la kalong hakano ma kalinti. Ketika sengi la sakhi da kejing kat langru presiden ke KSU West Khasil District Unit, usamla John Fisher Nongsiang, usamla Franklin Simyong General Secretary, usamla Shell Kitbok Harbani Assistant Education Secretary ke KSU Sengkeme, bat kiwe kit khot ne ki circle bat unit baper. March perang, keluar dari. March perang, keluar dari. Islam, KSU, Islam, KSU, Islam, KSU, Islam, down, 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 down. Kia pek ngatrai ki pajba ki oseo man kapor bagi hok kot kubor kia keren kam tam apo nongstoi ni lawan nang kajaka kepadang suk dang sain ya don nang para mengi kasih kia pada sutu hadu kanu kata kasih ke terikam te mencukup pensyah bedem kene kaan ke ba sorkar India kelapas awar jat kat kendai yang ketiga Citizenship Amendment Act ke ba penterikam bat hakini hisingi ke penmi ya ke order ya ki kot ki form man penbiang ban long ta ki nong sunong jong kari India te kumang itiap hi kare kabel kabelapas na du arja kat kendai bet penlong ain kare tang kata kabel ke ba kabut election jong ke sorkar India kamtam ke sorkar BJP ke ba penbit lengba kata ka CA ke bangila benong bertaka act ke baniada ya kirit pai aba mangi dei takirit pat japo kari India kumno ka sorkar India kaya le banwan ra eta ki rit pat na kiwi kiri aba tang kinong sinong jo kari India ki bun na ki baduk 20% kidai ki baduk bamdon bam yok kam ka jam re ka sorkar India kam jikon mau ban pe kita ki nong sinong jo kari India man penbiang ka bam kadi penbiang ki jakasyong jakasa man pesina ki ying sam ndrei mentapat hadin haswa ke election mentah ke election MP ke Bansawan ni ka sorkar India ka penmi ya kene ka ain menteri kamno kene ka boy ban yo thiet ya ki pai pa kam tam ai ki Hindu ki badan ke India lembar lemba jo kene ka boy ban persultanat ban perskuin ya ki Hindu ban wanra kene ka ain kenang ba ki Hindu ki badan Prabowo persen po ke India kin tablet ke BJP bat kanuan kabor bat kanpun kala ya ki an kanun ke per bahakoi kasni wat mangi hapo kajala Meghalaya kumangi haki border wat ki cakamane Kristan lapun sange no ban sina ki statue ke cakamane bat kumta teter bah lada ya kene ka an yin petrekam bat sorkar India kala ban wanra ni skam bahakoi kasni ngisolong kumau susutam la de bong mi salong kinong tong jongno re jongno hakane kajaka jongi te kini kintin kisa long kisa trekam lada kum kinong sinong jong kajala jongi ngim kendithia te abang ipai kane ka an sipun kijing duna kini ke baro namar habang ekren bakti ka sorkar India ko bang kiawan ra itu ki Kashmir na Afghanistan na Bangladesh Sri Lanka Pakistan kiwi ni kumno ya kiwi ki balang pat haki caka kiba bun ke Kristan ngila banong namar ngi hakani ke jala jungi ide ke nong sunong badai tang Kristan sudah te kum kini ki ka sorkai dia kamju ailat kam tam kini si kijing sya syok kijing sya bom kijing sya thang ding mane yung Kristan te kane mana sorkar ko ba ngora kini ka an baniada ba ya kirit pat ya ki nong sinong kari India tu balai pat ya ki nong sinong jong kari India ki balik Kristan ki Muslim kiwi ki Sikh kiwi ki Jatnyam masya yuroj lasya thang balasya syok balasya thang wacak punya bro te kini ki bro ngi kum ki nong sinong jong kejela kapta ki nong jong nong skon ide mesuto bah ngi jet ya ki nong ki kemat ide ben jet ki Jingstan nomor lada isu buat tenang hak jing songsiat kasadon kapor ba wat mangiro ngisa kalong ki repat ben ngisa syong kum ki
Hasi jungi ngipe po silong kia pensiong po berenda